sikia enyi wanadamu, Mungu amenituma nije mbele zenu. Mungu amenituma nije mbele zenu, ili niwaeleze mambo ya dunia, ili niwaeleze mambo ya dunia. Msipende dunia na mambo yote yaliyomo, msipende dunia na vitu vyote vilivyomo, kwa maana dunia hii tunapita, kwa maana dunia hii tutaiacha. Epuka ghadhabu ndugu ijayo mbele yako, epuka ghadhabu ndugu ijayo mbele yako, kwa maana hasira ya Bwana itawaka juu yako, kwa maana hasira ya Bwana itawaka juu yako. Kumbuka Sodoma na Gomora iliangamia, kumbuka Sodoma na Gomora iliangamia kwa kulikana neno la Mungu, kwa kulikana neno la Mungu. Ndugu yangu wewe, penda neno, penda neno, penda neno, penda neno, kwa maana ndugu yangu wewe, penda neno, penda neno, penda neno, ndio uzima wako, ndio nguvu yako wewe, ndugu yangu, itadumu milele. Sikiliza ndugu yangu, wakati mwingine ni mtu unayekutana na maneno ya Mungu, lakini ulimwengu tulionao umeweza kukusonga, unashindwa kuyafuata maneno ya Mungu. Lakini leo hii nimekuja ili niweze kukukumbusha kwamba kuna watu walikaa katika mji wa Sodoma na Gomora, walikaa wakajisahau, maneno ya Mungu yakawa yanapita, lakini hawakutaka kuyasikia. Ndipo Mungu alipokasirika, akaamua itume gharika ije juu yao. Kwa kweli Sodoma na Gomora iliangamia. Watu walilia kilio kikubwa, wengine walitamani hata wapande kwenye miti, lakini haikuwezekana. Nawe ndugu yangu, leo hii inakukumbusha ya kwamba kimbia ghadhabu iliyo mbele yako, maana Mungu atatuma ghadhabu kama jinsi alivyotuma katika Sodoma na Gomora. Kimbia upesi ili uepukane na ghadhabu. Ndugu yangu wewe, penda neno, penda neno, penda neno, penda neno, kwa maana ndugu yangu wewe, penda neno, penda neno, penda neno, ndio uzima wako, ndio nguvu yako wewe, ndugu yangu, itadumu milele.